mosanela aya khwadi ya mosanela ga itjalo ya mosanela ga itjalo go bothamaga Sumetlano e khata thamagane pitsi tshaba le pitsana wena ngaka Moremi professor Moremi hala atlabile mosanela jang ga itjalo go bothamaga khwadi ya mosanela aya khwadi ya mosanela ga itjalo ya mosanela ga itjalo go bothamaga Marumela go ya le tšwana magana
tsa pula ga itjalo moroka batho banna wa pere thaka le magoši wa pere thaka le magoši wa pere thaka le magoši wa pere go bothamaga kgwadi ya go swanela ngaka matšhibela kgwadi ya go swanela kgwadi ya go swanela ya go swanela ngaka matšhibela ngaka moremi we tswana ngaka moremi wa tsaba o thuša batho ke kolega o galagala magalake ke kolega o galagala wele ke kolega o galagala pitšentše kgolo lena le go la pitšentše kgolo a ka le go la pitšentše kgolo ke kolega o galagala magalake wagile malapa le se a barwala ngaka matšhibela o sa tlile go gola mokgaladi a gegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pitse tšhaba le pitsana wene ngaka moremi professor moremi ala ahlabile moswanela jang ga italo go bothamaga kgwadi ya moswanela kgwadi ya moswanela ga italo ya moswanela ga italo go bothamaga a pele ga fao o tsene sekwathane a tsamaya le tlo tša barroka ba re sewana wa ledi a gomme ka gore rialo motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re anamela professor moremi mongaka o gorogile baiti ba rena ba gorogile ka fa gomme ntle le go senya sebaka ke tlono ke timela gona ka fa wena ke go fe sebaka se nke o batamiše semmušo gomme a re tle re bone gore na ba ka se re fegolele se borala ka baka la gore aowa ge le mampia tloga re lapile melela rore professor
ya a ke go tame malome ka kapa a ke dumediša magoši bogošigadi ka magaeng baruti ba porofeta mangaka a setšo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ga ke leboge the crew ka moka mmogo le malefo ga e gapagapile o berekile kudu ke leboga ba gešo ge le kgonne go ka fihla ke a le dumediša ba gešo ge le kgonne go fihla ka mo meagong ya kgašo go tla go nyaka thušo le kae ba gešo re gona le kae ba gešo re gona ge nkebe ke re khutšwa modimo ga e be le lena nkebe le reng batho ba se ba kereki le kae fela mara re gona le tlhabošeng lentšu a kere ya le kgoneng go tekwa gabotse gore le go bolela o tlo go kwagala gore ge e le re o šia tše dingwe ditaba se ka napa o di tlogela kudu morago a kere ya go tlile go bolela mamaga gešo re ka no thoma ka mola ra napa ra itsebiša ke rata go dumediša batheeletši ba motse community radio station ke tamiše ntate ka kapa le ntate moremi nna ka leina ke thulisile wa ga sebothoma ke tlhaganageng ya almas drifting seabonga ke rata go leboga ntate ka kapa le ntate moremi ka sebaka se ba re fileng sona thobela nna ka leina ke nna thuli wa ga sebothoma from almas drifting a ge re ya go kwa tšhetšheletebele a re kwa tebele le legolo kapa ke rata go dumediša batheeletši ka moka ba motse community radio station le ntate ka kapa le ntate moremi le crew e leng gona la ka lebitso ke nna Lizzy Sebothoma ke tšwa almas drifting re a leboga tšhetšhe magadimana ba re ge ba ijaga ba gadimane ke ba bina kgare ba re ge kgare ka wela ka gare ga metse a ba sa anwa ba re le debelela somela mala le afa marašiba ba sa phela ya re a leboga prof šiba o baeti ba dumediše mongaka a ke tsebe re na pele mohlho mongwe re ka ba fa sebaka sa gore ba re fegolele se borala go na le se o ratago go se fetiša ka pelanyana mohlho mongwe ya maga gešo a re nape re tseneng ditabeng re kweng gore sello sa lena ke eng re a leboga go tlo bolela lena kgaetšedi yaka goba ofe o wa mogare o ke mmona gore a ka letša go ga le kopelwana le ngwanešo le boele mo molomong wa gago mowe o swantse o kwagale gabotse re a leboga ka gore ya lona pele sebaka ke sa gago ngwanešo se re se kgopelago ga re kwane le batho ba go dukologa solo re nyaka gore ge e ka ba o nyaka go ya almansdrift o ne o tsena mola sekheleng ya motsia gore left napile o napa o sobelele o se kwa tlho o itšea ka bo R573 o ya go pota ka kua go bo 115 battalion nako ga e ka lehlakoreng la rena kgaetšedi yaka napile ke moka o ne o dula godimo ga ditaba tša geno tšeo di tsebago ge a bolela le tlabe le motheeleditše gore ke tše difeng tšeo ka reng o di lebetše ke tše difeng tšeo ka reng ga a di bea gabotse ke moka latle la mohlatlola mo le mohlatlola go gona kgaetšedi yaka tia di llatleng ke a leboga re ngwaletše pitšeng tše kgolo ka lebaka la gore re na le mathata ka gae a re ne boroko re tshwenya ke dikatse le bomankgakganyane ka le leng la matšatši ke ile ke robetše ka lora ke le ka mo roomong ya abutaka ngwana mamogolo then ke na le bana ba babedi wa mathomo ke mošimane wa bobedi ke ngwanyana then ka re ke robetše seo ke lore ne ke robetše le ngwana ka wa ngwanyana re le mo mpetong then ka makatša ke gore ne ke bona ngwana o wa ka o mongwe a le ko fatshe a dlalela ka moreng mo torong moo ke ge ke tšea madubula le jesu flute ke di tlhakantšha then ka re ka mogaša ngwane o le a timelela then ka boa gape ka lora o wa mošimane re le ka mo roomong ya yona ya abuti o ngwana mamogolo a le mo lefestereng a dutše dimpša ka re ka mmolediša a se mfetole a nkgomolela ke re ka mogoga a gana go tla monna so then this year kore like re batho ba e leng gore re tlogetse sekolo ka grade 11 then this year ke ge re tla tšea decision ya gore re ye ko adult school ko abet
then ka bo April ke ge ke thomo lora tšatši le leng sale ka re ke robetse ke lora ka lora ke nyala ke motho wa monna a mfa ka ring then frogo ka re e ke tlhalošetša mama ke gampotša re ba go nyadišitše le tokološi ene ke a boa gape ke lore ke robalana le motho wa monna and then so ka mo gae ne re le batho ba gore ge e le selemo soke go fiša ne re rate go dula ka fase ga motlhare ra makala tšatši le le mama a se tlhole a etla a tlo dula le rena ka fase ga motlhare ra re e re mmotšiša ke ge a tla re botša a re o lorile ba mmotša gore ba epetse nnoga mo motlhareng mola that's why yena a sa tlhole a sa nako dula mo motlhareng mola then go na le ngwana mmane wa firstborn ke ngwanyana beke fitileng o re botša o re e le frogo o re botša gore ke lorile ba mpotša gore ka mo roomong ya auta ka ngwana mamogolo go na le tokološi mo gaufi le patch so then ra re e re tlhalošetša mama ke ga tla re botša gore ke mathata re tlhakanang le yona and then ke ge re tla le decision ya gore re ngwale pitšeng tše kgolo then re kgopele gore ba re thuše ke a leboga kgaetšedi yaka e ka ba gone le mo o ratago go tlatša gona mohlho mongwe kapa tšeo a di lebetšego nna ne ke rata go tlatša mo tabeng e ya gore the day mama a re boditšeng ka noga e ba e epetseng mo setlhareng the following day o rile ga tsoga a le mo jarateng a kry-a bulete so kore taba eo e re makaditše because of ke gopola le tšatši le lengwe ngwana mamogolo a buta rena a re wa jwala ka mo jarateng then a ntse a epa mola a epa then a kry-a thagwana ba iepetše mola kore ba itšhetše ditlhare ka mola then a tla mo rena mola a re botša ene re na le bothata ba gore re tshwenye ke bomankgaganyane o kry sometimes e re ya ko ntle so re kry dikatse di eme mola then dikatse tsela e re tlhagelela then di a tšhaba kore tabeo ya re makatša so ka mokgo ausi wa ka tlhalošitšeng re na le bothata le bo gore e bana ba robetše bosigo ba lla re sa tsebe gore ba llelang especially wa ka wa ngwanyana cause o na le go tshwenya bosigo ke re a no lla fela nje then mama sala e bulediša tšatši le lengwe a mpotša re ngwane o ke re a tshwenyega mara ka gore re thoma re ratlhakantšha tšhelete re ratswa re ya ko bathong bo re botša mathata a e re tlhaganang le ona ko mo bophelong then di no nyamalla di-plan tše re di dirang so a re kgone kwešiša re phela re elwa ka mogae go na le mašata kore a re kwane le ge re ka re dira dilo before re kwana pele ra lwa a gone gore ka dira selo ka khutšo re sa lwe re lwa pele before re fitlha mo nthweng ye re nyakang go e dira tshwanetse re lwe pele a gone gore ka dira selo re sa lwe alright go ne se sengwe le se tlogetšeng le ba babedi go ba gone le mo le ratang go tlaleletša gona nna maloba ka sontaga ka e go sa gwa sontaga ke lorile kore ne ke na le ko torong ke na le mo mongwe so ke ka mo tseba nna gona ko plekeng ya rena kore like o rekiša dikuku ke a ja so ka re ke botšiša mama ke re motho ga a lora ge a ija ke eng o re ke seješo ene le nna sa le ka lora ke robalana le motho mara motho a ke kgone mmona mo sefatlhegong so ke yona tabe e re makatšang ewe cause dilo tše ka moka tše ntate ka kapa ne re sa di bone re thomile go tlhakanetšana le mathata a e re thoma re boela a bete cause sa le ra tlogela sekolo nna sa le ka tlogela sekolo ka 2020 ke le ko mmeleng ene e ke le ko mmeleng mowe mama le yena a betha ke stroke wa kosa gore ka gore ne ke le ko mmeleng ke tlogele sekolo re kgone motlhokomela ka mogae cause re nna re le ba bararo le bana ba rena fela le ngwana wa mama wa last born so ga go so re tlogele sekolo ka gore ne ke le ko mmeleng and then
le mama le ena ka mo na bethile ke stroke ko re ne le tlhakatlhakano. Okay. Re nyaka le bolele le seke la tšhaba go bolela rena re tlo tsena mo re šetše re kwele ditaba ka moka. Mama ke o gae go ba a sa le gona? O gona re dula le ena ka mo gae. Ke sesio mogolo o? Go na le maloma rena ke ene mogolo, then go latela mamogolo, go latela mama, then e be go latele mmane, mara mmane a re nne le ena o naga ga go nyetse o nna ko Majakaneng. Okay, ge le tla mo mama le mmoditše? Re mmoditše since from last week re ntse re bolela re nyako ngwalela Pitšeng tše kgolo re gopele thušo. Okay. Ke eng se se le tlogedišitšeng sekolo? Nna ne ke le ko mmeleng ka 2020 ke gona ke tsene ke tlogetše ka July. Ke tlogetše ka July ka gore ne ke le ko mmeleng, then go tlhakantšha le gore mama le ena a betha ke stroke. So nto e re dirileng gore re boele ko sekolong gona ne ntse re bolela re tlo boela ko sekolong, mara re ntse re bolela re tlo ya re ngwadiša a bete mara re sae. Then tšatši le lengwe papa ka ke ge a re tlela ko ditorong a re bana baka yang ko a bete le ngwadiša le kgone go boela sekolong, then ya be le gona re ngwadiša ka January re boela ko sekolong. Okay. Ke ne kgopelo ka mo dikgokaganyong tša leago maele a rena a thekgeng balli ba rena go gahlana ga rena mo ke go thekga balli ba rena le go ba fa maele ba gešo. A re tseneng ditabeng mo se se o feditše go bolela dilo ka moka o lile ka taba ya dikatse ka gae akere ge o lla ka taba dikatse ka gare ga lapa, katse ka gare ga lapa ge e rumiwa target ya gona gagolo e targeta gore ka gare ga lapa go be le lehu, e targeta gore ka gare ga lapa go be le bothata godimo ga bana ba masea gobane baloi ge ba berekiša katse gagolo kudu nto ba inyakang mo go katse ke mollo o wa katse ge e lla gone se se bitšang ka mogare ga lapa e le go batho ba ba dulang ka mogare ga lapa. E swariša batho digateledi, e hlola gore ka gare ga lapa go be le ntwa, e hlola gore ka gare ga lapa bana ba ngale, ebile e kgona go tswalela dithuto ka gare ga lapa. Ke bona mama ka molaimiša letsogo. Ntate Moremi mo tabeng ye ya dikatse ewe cause mama o na le gore a robetse a bethe ke sa gateledi re kgone mo ka re le ka kamoreng, then re tswe ka kamoreng re ye ka marobetseng re motsoši. Ene mo ge a tshwere ke sa gateledi wa kwa gore go na le ntho e a lwang lona ka mokgwa a na le maatla ka teng, ka gore le ge o mo tshikinya a tsoge tshwanetse gore o mo phushe ba gona tsoga. Ke go kwele taba ya mama re tlo le thuša wa ya seatla mo Mama ke ena mama o. o mama ke wo. Alright mama wa tseba go ka ba bosege ditaba ge di ka tla le wena ya nkere ko wena gore wena o reng? nna ka mola gae ka mola re na le bothata re ne boroko re robale re tshwenya ke tsona dilo tse tša bošego tše motsela wa gae ola a wa tia at all ke playground ya batho ba bošego ba tlalela ka mola and then le bana ba o na le gore o bolela le bona o kry ba sa go kwelele ba ne go rasetša ba tlhaba mašata ntho e tshwana leo ke sa tsebe gore ba dira keng ke be ke founele mmane ya bona ke mo tlhalosetse gore ba dira so and then e be ena a kgone go bolela le bona and then ba kgona go kwa. Okay, a gona molato lapa le ya berekwa ba gešo batho ba bantši ba nagana gore ge batho ba ya ngakeng batho ba ya dikerekeng batho ba emaemela metsi ya bona ba bapala. Batho ba bantši ba no nagana gore ge batho ba kgobokane ngakeng so ba tlile go bapala so a ba tsebetše di welang batho o tlo di tseba ge di wetse wena. Bothata kore ka mola gae a gone motho wa berekang re no ba nna ke bereke ba ba sa le sekolong and then so re no phela ka tšhelete ya grant ya bana. Re tlo le thuša motswadi aka nnete ke no ba ke nyaka go lelemoša se sengwe gore go se bereke lapa go hlola mathata mang a mantši kudu ka gare ga lapa. Yona nako o le sa bereke lelapa le re lena le a phela le gabotse baloi ba aga godimo ga lapa le la lena ba le bereka ba bereka bana ba lena ka mo gae
ke gatlana le mathata a mantšhi kudu wa batho ba e leng gore ba jere nako e telele ba sa bereke metsi ya bona. Ba bantšhi ba tswile ka gare ga difeme ge re bolela so ba foufetše motho o ne o tsoga foufetše a se tlhwa sa kgona selo e be e le manager because a rena ke phete ditaelo ke right go ntse le go ka tsena malapa a mantšhi mo metseng go tle banna ka moka ba swere ke disukiri o ka se tsebe gore sukiri e wele e tswa kae a go ne maphelo ka mogare ga metsi a batho lapa la lena go ntse le sa tletse ke dikatse bana shi ba bapalla go fetša sekolo mme bana ba banyala ba le boroko bošego ba ka se be le boroko ka lebaka la dikatse phoofolo nngwe le nngwe e tlang ka gare ga lapa e ne le morero gore ge ba e roma ba e romela eng o kgona ke re ka gare ga lapa la gago se ne katse o se ne mpia mara dilo tšeo ka mokana ga tsona di tlo bapala ka mogare ga lapa la gago ge e ba bošego di tswa ka magaeng a tsona di tla go kgobokana ka gare ga lapa la gago di dula monyako di dula mojako di thietša nto nngwe le nngwe e bolelwang ka mogae tlhakatlhakano ka mokana ga yona e bang ka mogare ga lapa dilo tšela di kgona go kwa and then di tšee ditaba tše di iše mo di išang gona and then ka morago ga gore ke tlo go fa mohlala o mongwe šo dimpša di kgona go lala di elwa ka lapeng la gago o se ne dimpša go sa ge o tsoga bana ba gago ba kitimišane ka mapaka ba nyake go bolayana go tsoge lešata le legolo batho ba ka moka ba ipotšiše gore go diragalang jale ka motswadi ka lebaka la go se be le ponelo pele goba leihlo la moya o se ka tla wa tseba gore taba ye e hlotše keng diphoofolo ka gare ga lapa ga di nyakege ge o se ne mpša ga e se ka tla ka lapeng la gago ene ge o ne mpša ka ga gago e bereke gore ge baloi ba nyaka go e berekiša e palele ko go bereka mmerekong ande ge e le gore ka lapeng la gago ga o ne magotlo o se ka rua dikatse tša go feta 10 o riang ka katse tšeo because a gone magotlo ka ga gago go a gona malapa o no kry-yang motho a ne katse tše 10-20 ka mogare mara a gone magotlo ka molapeng leo and then katse tše ge e ba bošego di tswa ka moka ka mogare ga lapa la gage di tsama di tsena metsi ya batho so lapa lela la gabe lena lela le nyaka go berekiwa ene wa ba bona bana ba mama o no kgona bona gore bana ba ba loišetše ba ba sentše ba o no kgona bona gore bana ba ba loišetše ba ba etetše pele ba berekile ka bona ba feditše ka bona bana ba ka lebaka la gore o no bona gore bana ba mo go bona mo dilo tše dintšhi di senyegile kore le thuto le ge o ya go ba gapeletša go ya go tsena ka gare ga yona ba ya go tsena mara ba sa ya go sokola pele ka lebaka la gore bana ba tlhaloganyo tše tša bona šetše ba di sentše ba dula gae bana ba ba dula gae re dula gae ka moka o sa le ka ga geno go na le moleko mongwe ba kgona go bereka wa gore le no kokotlela ka mogae go se ka ba wa tswang nna ke nyetse mara a tlotšwe ka mohlobolo wa bona mama mo bophelong o swanetše o tepotse gore ka the age of 28 years santse o bo o tswile ka mogae wa nkwešiša lebaka ke gore mama se phošo gore le ge e le gore a sebe wa nyala o bele ga gago ge o nyalwa bana ba bang ba tla šala ba lebeletše ntloela goba ntloela o tla e rentiša wa tla wa ria se sengwe wa ya go dula motseng wa gago re swanetše re ithute gore rena ka bo rena re telwele legatelegile ka molagare ga motsola kore legatelegile le dira tša lena di a bona gore legatelegile ene le dira tša lena di a bona gore ntwa ye ba ilwang ka molagare ga lapa lela ba e fenya go ntse le lebelela mama o sa le no ntšhetšwa magadi mohlobolo o pala gotla bana šiba ba godile gone bana ba ka no tsoga ba re koko ba nyala ba ga mammang go sasa so bana ba re santse re thome re ye go tloša ntwe e ba re ileng gore ba tlogele dikolo la mathomo ka lebaka la re ntwela e leng gore ba tlogedišitše dikolo gongwe le ba boeletše abet e ka tla ba feleletša le gore le yona mo abet ba tlogele ngwana wa go lala robetše le dilo o a tšhilafala ngwana wa go robala le thokolosi bophelo ba gage a itlo ba bo botelele ka lebaka la gore ntho e ba mo robatšang le yona e mo senya madi o tlo no ba le malwetši a go gana go fela that's why go go botša kere go le metsi e mentši gongwe le re bolela so tabe ke e bolelang banna ka malapeng a bona ba sa tletše ke disukiri a ba tsebe gore di tswa kae manyalo a fedile ka mogare ga metsi go no ba metsi ka gore metsi e godile ka mogare ga lapa o kgona gore o le monna o bereka ga botse ba go foufatše
ge o le teachere ba go foufaditše go fedile ka wena ge o ka ba doctor ba go foufatša go fedile ka wena wa ba lawyera ba go foufatša go fedile ka wena o kgona o tsena sekolo ga boima go tle moleko monnyane fela wa bofofu ba no tswalela maatla go fedile ka wena go phetha ditaelo go bohlokwa kudu mama bana ba re santse re ba phethele re tloshe ntwe ba sepelang le yona go bue bobona mara a se bona ba nnoši ba i4 ba ke ma-twins ba no ntwe e santse pele re go na phethela le o mongwe wa mošimane le yena o na le matric le yena o ne o ba mo gae mebereko ya pala go pala le wa dikolong ga a re wa applya dilo tša ga di loke go no pala kore dilo di no tšharakana ga go loke selo thušo ya nyakega motswadi yaka mara re santse re thome ka go thuša lapa la geno re tle re boe re thuše bana ba gobane ntho e tshwenyang bana ba e thomile ka lena ka ga geno so gongwe le ntho e aparetse bana ba šediwa malome ka kapa a ko go leboge moroka mina tlo ye kgolo thobela mmagorena o ne bana ba bakae ba i4 ke kwele o re o nyetswe maraga wa tswa ka mohlobolo o ile wa ya go dula bogadi o bušitše keng ke buša ke taba gore santse ba nyakele stene o nyakele ke mang bona ba bogadi ke re mogala ba ka yena o robetse a sa le gona o robetšešetše a ntšhitše dihafo tšewe yena ke nka no re yena o feditše ka re ke matebele bona ke tsene semantše okay go no šetse gore ke hlabe ke re wa le mohlolo nna jwale ge o be o dula bogadi o be o dula ga bo monna o and then wa buša ke lebaka la gore ba swantse ba go nyakele stene jwale ge ba paletse ko go nyakela o dula le bona go o dula ga geno ba tlo go nyakela jwang bona ba nyaketse nete taba ke gore mebereko ya gona nke ke hlomile ke agile ke hloma mokhukhu or something go no pala ka re a ke bereke kwano ya lena e rileng ba go nyakele stene ba se tlogele then e be maikarabelo a gago le bana ba gago go seaga goba le kwane ka eng a nna ka kwano a ke tsebe gore ba kwane jwang le ba gešo so go nywa le ko steneng go dula mang a go ne motho eno ba stene ke lebala se ne selo a sa jaretello se nyakile ke mang ke bona ba ko bogadi and then le thušana jwang godimo ga sona gore se be right aowa eno ba stene sa le ba no senyaka bane gore o tlo dula moo a sa diriwa selo a se ne selo mogala bo robetse o boetse ga geno se se o ne mengwe ge mekae bušetša le kopelwana le kamo ke na le 25 o ne bana ba bakae ba babedi o tswile sekolo ka grade mang ka grade 11 ka grade 11 and then ka gore ke kwele le bolla taba tša diabete o feditše re thomile this year o le go nywa le a tsena re sa tsena and then wena o ne mengwe ge mekae bana ba bakae o tswile sekolo ka grade mang ke na le 25 years ke na le ngwana ngwenyana o motee le nna ke tswile ka grade 11 ke ma ke ma-twins o le sepela ka moka e le feila ka moka e le tlogela ka moka go no shota gore le raua a re no kobolang ko mo teng ga batho ba ga bo mama ba kae bana ba mmao ba gona le ya kwana ra kwana and then go tlile jwang gore ge e ka ba le ya kwana ka nako o tlhasetše ke malwetši ba palele ko go hlokomela bana ba be ba gapeletše ge go tlogela sekolo gore ba tle ba go hlokomela ne ba ntlhokomela taba kore o a ntšhala morago la se bona gae wa bereka ene o dula motseng wa gage mo majakaneng yena ge ke ba jwa ba etla gae ba nkiša kwa ka kolo ya monna gage ga ke bolle ka go tsamaiša ke bolla ka go hlokomela tlhokomelo e bana ba bolelang ka yona gore ba feleletše ba gapeletše ga go tlogela sekolo a ba se ka re
ka re ne ke ba jwa bona ba tlogela sekolo ba no tlogetša ba tlogediša ke go ba jwa gaka ba botse gore a ba bolele nnete ba tseba le bona gore a ba bolele nnete wa ile tlogetse sekolo nna ne ke tlhokomela ke ausaka mmamogolo wa bona wa ile tlogetse sekolo o go tlogeleng gwa gage sekolo ne le ka 2020 ka nako ya di-covid so then a ima gare a ima then na re ga re ka school uniform se mošia a tlela ke mmele so then ke ge a tla bona gore ke spenda tšhelete ntši and then so a no bona gore go kaone gore a tlogele sekolo and then nna for saeteng laka ka grade 11 re thomile go e dira ka 2018 then ka 2018 ra faila re le ba babedi then le ka 2019 ke ge re faila so then ra re repeata ka 2020 so then nna ebile ne ke rile vele sekolo ke se tlogela from ka January so then mane ke gatla nrela re boela sekolong sese lo tšeo di bolelang tše ke a di kwa se tše ke di nyakang wae o tlogetše sekolo ankere ke le ka go le tlhalošetša so then go tlogeleng gwa ka sekolo like ne ke lapa like ko sekolong ke se tlhole ke ba le maatla so then ka bona gore go le kaone ke tlogele sekolo then le nagana gore le tlo thušega jwang le tšea mmago lena le modira sethibo sa mabaka a lena a bophelo bo bo sen right a e tlhaloša gabotse okay pila mama o bethile ke stroke ka 2019 o mo fe a e tlhalosa gabotse ankere ke ena o a rileng re tlogetse sekolo ka baka le gore re tlhokomela mama a e be ya gabotse mama o bethile ke stroke ka 2019 and then ne re ntse re ya vele sekolong then mama ka mogae ne re dula le mamogolo ka mogae e le mama le mamogolo ke bona o emisitše letsogo sese ne ke nyako phošolola ausi wa ka mama stroke se methile ka 2020 ke a gopola cause ne ke le ko mmeleng a tlhatswa e le ka Saturday then o rile ga fetso hlatswa a ya ko mpetong a story then ka re ke ya ko ene ke mmuša ke re gane mama go diragalang cause o rile go fetso hlatswa wa shini wa ya mpetong then ke ga ndela re a ke tekwe mnate ka be ke tša founu ke founela mane ke mmotsa ke re gape mama o rile go fetso hlatswa wa shini a namela mpeto then mane ke ga a itla re miša ko mothong ko plekeng e nngwe so then e re fitlha kwa ba re botse gore mama o bethile ke stroke mama se methile 2020 ke le ko mmeleng yena a e tlhaloša gabotse 2020 nako e mama betha ke stroke ne re sa ye sekolong ene ka 2019 gabotse le tlogetše sekolo ka mogofe wa lena le ba babedi ka mabaka a lena ka mabaka a rena le no kgethile go tlogela sekolo cause o khile ena o nyakile go se tlogela sekolo ka 2019 e dikolo di bula ka January nna ke ntse ke ya ko sekolong then mane ke ga mrela re tsamaya o zamala bofelo then go ka pala ke mo tla tlogelang then ya be le gona a itla right go lokile le hloka thušo ya mohuta mang ne re kgopela thušo ya ka molapeng tlhakatlhakano e leng gona ka molapeng e tswe cause re newe bophelo le bana ba ne maroko le dilo tše tša bošigo di tsamayang cause re na le gore e re robetse re no kwa dilo di tsamaya godimo ga mazenke re sa tse gore keng ke kwele ka gare ga polelo tša gago bolla ka ngwana mmamogolo a go thata ka lora ngwana mmamogolo a eme lefastereng le dikatse ka lora ngwana mmamogolo ka kamoreng ya gage jwale ngwana mmamogolo a go ka yena ne ke sa lore yena go na le room e a robalang ka mo yona a le o lora dilo di diragala ka mo roomong o ka yena o ko mane ko majakaneng o a dule le lena mo a phele rena full time mara o na le go tla ka maeto a tlo re bona nkontšhelele me ke bone something mo gore ntho ngwa ke e bone gabotse bonegang a usola mola nke le mmonege nkontšhelele me ngwana gešo gore ntho ngwa ke e bone gabotse mo bonegang ngwano mmonegeng ka camera mmonegeng ka camera moroka wa e bona ntho ke e bonang ntšha leleme ngwanaka wa o thubotse leme monna
nna ke tsore nka re why le wena o thubutse leleme le wena o thubutse ga lena le gapišana megofe ya mohuta mang wa le sa eletšane le tlogetse sekolong le ba babedi gwa tlhokega o motei wa ganang gore a re se ka tlogela re tswele pele gonuele mangina a dula ditsebeng lena le thutse maleme ka moka ga lena le ba babedi kganeng a le eletšane ga botse batho ba geso ntate ka kapa nna sekolo ke se tlogetse ka gore ne ke le ko mmeleng ankere wa o imile o le ngwana o sa tsena sekolo o imetseng o le ngwana ka gore sa ngwana ko go tsena sekolo wa o imile o sa tsena sekolo ntate ka kapa ke tlano re ke stage se ne re le mo sona le se ne ke le mo sona and then ka 2020 ka July na ko ke tlogela sekolo ne ke tlono go tlogela sekolo ka re mama na ba jang kere ene mamgolo le ena na tshwara togo mo le mo so ne ke tlo hloka motho a tlo nshalang le ngwana papa go ngwana o kae o teng le sa le ka moka fele go re bo tlo tlhoka motho a ka go shalang ngwana e le gore ba ga bo papa ge ba gona ko gabo o dula le mmagage ene wa bajwa then a usa gage le ena o tshwara di-piece job then le o mongwe a molatelang wa lesogana and then wena bo papa go bana ba kae ba teng mara a ke sa mma gore ba tšhabile a ba tšhaba mmankeng ke go fetole wena o ka ruto re botšamaka bakgonyane ba gago ba kae ba gona ba tšhabile e le ba babedi ka mokgwa ekwa ne ke gopelo phosolola mama tabe a e beye gabotse ngwana ka wa mathomo ke motebele kwa maphotla and then so ngwane ola ena ko gabo a ba mo hlokiše selo re papa ge o ka ya re botšika gore ba mo direla eng o teng papage le sa le sharp a ke sa kwana le ena And then wa bobedi a ke sa kwana le ena so go nduale o ka gare ga relationship ye nngwe ye e leng gore ga e amane le bana a ke ka mogare ga relationship o no ba o nnoše go nuale wow okay moroka thušošiwe ba re dikatse ditokološi dilo tše ka moka go mpontšha le tše tša masogana tše di sa ba tsamaile gabotse ya ke kgopela go botšiša mo sese ke ile ka botšiša motho o mongwe potšišo ya gore wae a thubutše leleme wa tseba a sankampotša tša go kwagala gabotse lebaka la go thubula leleme ke eng nka no re ke ntho e nna ne ke e rata vele that's why ke thubutse o hlotlile ke eng gore o no thoma go rata o no thubula leleme ntwa go se boneiwe e leng ka mo o no kgetha yona gore ke thubula leleme le a ke tsore nka raba ke reng but ke ka mokgwa nna ke ratileng ke ya go leboga wena nna go tleng go tla thubula leleme ne ke na le mogotsi re tsena sekolo bo botlhe so then ka mola thutse so then le nna ka rata then ke re ke tla thuba okay a gona molato magagešo bana ba gešo le sa le ba bannyane sa go kuša bohloko gore le šetše le batswadi a le sa tukišetša le nnoši le lokišetša le bana ba lena ke tlo bua go lena mama ge ba šala ba go nyala ba go direla semantše go tlile buang gore lenyalo le seke la fela ga geno pele lenyalo le ye go fela ga bo mogalabe pele ka re lenyalo la mathomo le le swantše le fele ke la bo mosadi pele then ga bo mosadi ge re feditše re ya go fetša ga bo monna jale wena lenyalong la ga go šetše go fedile ga bo monna ga geno lenyalo a la fela go tlile buang lona a se gore le fedile a ke re matebele bona ge ba nyala ba dira semantši mara ke re ge ngwetši šala e tsena semantše gore a re ke ngwetši ya ka moo so gongwe le ngwetši ya ka moo mara ga geno a ba hlaba ba fetše so mara wa kgona o bona gore go ne phoso mo be e santše pele o ya go tsena semantše e bo o tswele ka mohlobolo ga geno ka se ga geno and then se ga gešo ke tle ke se dire ka morago a ke re ke nyala wena taba ke gore ka gae ga gone batswadi ga gona motho a berekang dilo tse di tshwanang le tša gape monna ga a nyala
a kgopele malome o re ntlatše a kgopele ba gara ngwane le ba gara mogolo gore ntlatše monna ga a nyala mosadi o re nna ke le moroka ke a nyala o iša lentšu kua ga gabo mosadi gore ke a nyala ene ba gabo mosadi ba swanetše ba direng ba amogele gore moroka o a nyala gomme ge ba fetše o amogele gore moroka o a nyala moroka ntšhe tšhelete a nyala so re ka se dire phoso ka gore ba geno a le thuše ke motho yeo ke phoso mama lenyalo ge re nyala ge ke ya go nyala matebeleng ke swanetše gore matebele ba ndirišetše tše dinyakegang tša setebele tša go ntšha ngwana wa bona ka gae ka segagabo bona and then ge ke fihla ka mo gae ke tlo dira tša gešo ka mo gae nka se no go tšea o le so ka magadi ka tla ka go diriša sega gešo ka mo ka be ka fetše go swana le gore gomme bale ke ya go nyala ke re no lenyalo ke ya go le dia gae le fela ba ba ka mo ga bo monna nka se ba sole ke sola bo malome yago gore bona ge ba amogela kgomo tšela ba rileng ka re wena gone jale o nyetswe mara nka le gore o nyetswa o a nyalo mara ka ga bo monna o feditše dilo ka moka o feditše o ngwetše ya ga mammang tšejanela ba e beya mmoe kae why o se wa iapara ba re ke don't touch don't touch o iapara le bošego o le iapara mosagare fela o ngwetše tša matabela ge di sepela mo bošego a di apare don't touch awa ke re a ke tsamaye mo tseleng mara jwale rena gape re banna ka mo re tseba jwang gore o tlogetse don't touch what if re nopile re thoma go tshwama ditlo a mabedi a mararo awa le go o iapere ba lotsa ekwa awa mama le santse le lokiše ditaba wa bona mama setšo sa setebele o swanetše o se latele o latelele sa geno mara taba ya bana ba gago ba matwins bana ba bane bothata bona ba ne le bothata bana ba bane bothata bo bogolo bana ba ba nyaka go lokišiwa a kere bana ba gešo digwara a di jagelwe lankwa kere digwara a di jagelwe o ne bana ba babedi le wena o ne ba babedi wena o sa tia ka wana le sekolong a kere gone jale ke tloa go le thuša ka tše di le tshwenyang dilo tše le di bonang ka molagae ke diphoofolo tše di rometseng ke batho mmereko wa tšona o tlile go distepa lena mo maphelong a kere sosolanka le phela le tšona ka molagae gore re go ne le kgonagalo e ntšhi ka gore le ile la tlogela sekolo le tle le se tlogele so re tlo le thuša ka go bereka motsola ka go raka dikatse tše ke le botšang ka tšona go hlokomela masea lena gobane le bana ba lena ba robala ba bolela ba ja bošego nkwešiše so bana ba le santse re ba šireletše bana bale so lena le hloka go tšeiwa le išiwe nokeng le ye go phethelwa ditaelo fela nokeng ye e hlwekileng e ne le maswanedi ya go hlapiša batho monna be le dula kae nne ke dula ga ba sa le gona ga fetša go robala ba go rakile alright nako o le ga bo monna bo o ne le bana ba ne ba le gona se se le bušitše keng ne ke sa dule le bona ba nako mama a le bogadi lena be le le kae be re dula gae nna re sa dule lena mo why lena be le šetše morago rena re tsebe se se ka kue mešalotso ntate moremi ke re mogalabo a nyetseng mama a se papa rena wa madi o a re belegileng mama o na le ngwana o moane ka mo lenyalong then rena re le itere re na le bo papa rena and then lena be le nyakwa ga bo papa go lena ne re dula gona ga bo papa go lena ko madubaduba le ile buang ga bo papa gane mama ngwana o mongwe le mongwe wa gago wa ga bo papa ba ke rile go ba bela ga ba tlila ga bone ba sa le ba bannyane ba hlaola ba kgopela gore ba tle ba dula ka kwa ba tsebe sa ga bo bona batswadi ba ka ne ba sa le gona ka nako e go dumetše bona alright bana ba ba tseba ga bo papa go bona le re batswadi ba dumetše ntle le gore o nyadiwe a ka nyala ke papa bona bana ba ba ile go dula ga bo bona ntle le gore wena o nyadiwe ka kwa ga bona a ke re ne ke tlogelane le papa bona ya that's why ke re malome ka kapa dilo di senyegile ga ga bo mme mara
a ke tsebe man mama o gabotse ne mara ke kwa reasoning capacity ya gago o ka re go ne a ya dula gabotse o belegile bana ba ki o ba ishitse ga bo papa go bona wena o senke o nyalwa o sa le ka gageng go ba bo shetse o nyetswe o tsamaile be ke sa dula ka gae and then wa ba lokolla ba ya ga bo papa go bona ba lokolotse ke batswadi ba ka sengena wena wa reng wa ba ikwanetse bona ba ibolela wena wa reng a kere bana ba ke ba gago lentswe la mafelelo mo baneng nna a zanke ba no rile bana ba ga bo bona ba banyaka nna ka re a gone bothata ne nka se kgone gore ke gane ke and then wa kry-a lenyalo wa tsamaya bona ne ba dula gona kwa ga bona nna ka nyalo mo gona okay so lena ga bo papa go lena napile la busha keng re buile 2018 cause go bile le go skwane le bo ragadi le bo koko then ke re rena re tla decide gore re tsamaye re boele gae cause papa ka sala tlhokofala 2014 so papa go o tlhokofetse papa go lena o tlhokofetse le monno a nyetseng mme o tlhokofetse le yena wa tseba re mo go nyaka ga malome ka kapa ntwa ke bona mo go senyegile dilo tse dintšhi kua ga bo mama that's why ke re bana ba gore dilo tša bona di loke dilo di senyegile ga bo bana ga ga bo mma gobane go ntwa le bana ba ga nne go sepela le mma go bona ge mma go bona nyalo alright mma go bona mo a nyetsweng setšo sa ko a se dumele gore a tle le bana a kere a se dumele mama o ile le ngwana o mowane mme o buile le yena le ngwana ola o buile le yena gape ba ba tswa go bua ga bo papa go bona o gona go kwešiša gore ka gare ga lenyalo la mma ke dilo tše dintšhi tše di hlakahlakanang a go ne nto botse e phethagalang so gore dilo di phethagale ka mogare ga lapa le go nyaka ge ba phetha ka nnete cause bana ba ditoro tše ba di lorang a se tšona mme ka bo yena o ile a betha ke stroke so lebaka la gore a betha ke stroke gape ge baloi ba go sahlela o swanetse o nyake go tseba gore no sedimo sa gago se kae why badimo ba swanetse ba go tlogele baloi ba palela godimo ga gago gore re sedimo se sa ga bomma a se right a sa dula gabotse santse se baiwe gabotse ene gore se berekiwe se be gabotse se kgone go ba le maatla mme a tla kgone go loka be gabotse mo bophelong mama ke eng e go thabišang nae gona ekwa a go ne nto e go thabišang a o tipsine ga botse wena bophelo ba ka bohlakahlakana se se napang se go kwišitše bohloko mo bophelong o ka mpotša tše pedi tše tharo ke eng mama ke taba go se bereke no dutse nje no ba motho o nyaka mmereko wa mohuta mang o mollo mongwe o leng gona o hloka mmereko ge o ka fiwa mmereko o ka ba le nnete godimo ga mmereko o fiwa go ona o ka o swara gabotse o ka hlompha mmereko o filwe go ona o ka se tshwenye batho bao ka nnete o tshepagala ga ka kang gore motho a ka go fa mmereko mama o motho wa mohuta mang wena awa ke no ba motho mara mmereko ona ke a o rata ne ke bereka ya le ka taba malwetse ka ba moae ne o bereka go dirang ne ke bereka dikitši mmereko wa dikitši wena jwale ka ge o le mme o ne bonnete bo boka o tshepagala ga ka kang godimo ga mmereko wa gago awa be ke tshepagala le magoya o kgona go hlokomela bana o kgona go rata ke bana a ke re mma gore na ge o ekwa profa go butša ka mokgoki lenanego leki le thuša batho ka tsela tše ntši tša go fapana go ne le batho ba e leng gore ba thieleditše gone jwale mo e leng gore o mongwe o thieleditše e le gore a ka go fa mmereko ka go kwela bohloko o mongwe o thieleditše
ka nnete o na le bana ba e leng gore ba hloka motlhokomedi ka baka la mebereko ye a e berekang jwale go a kgonagala gore o ka o kry-a mmereko mo pitšeng tše kgolo mo ka baka la batheeletši ba ba theeleditšeng gone jwale ke ka baka le o kwang a go butša diputšo tša go butša go tsona ke a dikwa wa tseba wa ke botšiša mama go ne mme o mongwe o mpoditše re o nyaka motho e leng gore a ka šala le ngwana wa gage motho wa mmerekelang o no tsamaya ka nako ena a nyakang ke motho wa mme o no sepela nako a nyakang nako ngwe o no fetša kgwedi ka moka sa tle mmerekong a re ke tlatla kgwedi e tlang so ke nyaka gore ge ke ya go go fa di-number tša gage ke tsebe gore ke mo fa motho wa mokhutamang awa nna ke a tshepagana wa tshepagala a ke re ke ile gore go na le se ke se dirang o tla tla le botsa gore motho ola wa lena a mpereke ga botse o sana le di-number tša makgowa mo bo o bereka gona mara a ka tshwara founu ke šila gae o bušitše ke bolwetši goba o bušitše ke dintwa ke bolwetši ene le makgowane ke a bereka ba tsamaya le bona o ba berekile nako kae ke ba berekile 4 years ba amangane eno ba di-peace job ke no tshwara mola le nako ngwe ba mpitša nako ngwe ke no dula nje like mo ntlong ya bona bo bereka eng bo hlokomela bana fela bo hlatswa diwashene bo wapeya bo dirang be go sene bana ne ke kolomaka ke tlhatswa no go sene bana okay ke kgopela gore le riele mama CV ne le tle le mphe yona la nkwa ke ge ile gore ke theresho mama nnete mama o kgona go hlompha mmereko wa gage nka go fa le difounu tša makgowa ka ke tla dingwala mo CV o tla ba founela ya ke kgopela gore wena mphe dinomoro tša makgowa ke ba founele and then re ba botšiše gore bo le jwang ge ile gore bo le motho wa nnete ke ne nnete gore le go sa o kry-ile mmereko ka gore nna ka kua gae malome ka kapa balwetši ba ka ga ba etla ba bolela le nna ya go ne le o mongwe o nyaka ngwetši ya lapa ba like ba bolela le nna and ba tla go nna ka go ntshepa so le nna ke santse ke ba fe batho ba ke ba tshepang ka nnete prof so a ke nyake gore ke tle ke ba fe motho e leng gore o tlo ba tlaiša a ke nyako ba fa motho e leng gore o tlo ba tshwenya a ke nyako ba fa motho e leng gore go sasa a ka senya relationship gare ga ka le molwetši yaka wa e bona so o tla bereka ke ne nneta gore ya mmereko mama tla bereka o tlo o kry-a go sasa nka thaba kudu ya and then lena le santse le ye sekolong a kere ya so ke tla le thuša malefo o swanetše gore go sasa a tlega ga bolenatla a tla bereke mathata a leng ka kua a romele banna re bone gore lapa le la bothata ke eng ke kwa le re lapa lela ke la geno a kere mama le šetše le ba bakae le bana ba mokgekolo ka kua re 4 ba tla dumela ba bangwe re tla go bereka ka kua re ba boditše lekwane le wa gae o re mmoditše gore re tla mo lekgone no ge lena lekwane a gone molato kare le yena o botsišitša re ba tlo kgona go le thušana kare ntate moremi wa ba thuša batho re kwa mo FM alambela ra wa gone bothata a ke rano yena o dula ga gage nyetšwe yena o ga gage mara ga yo atla a gone molato mama re tlo le thuša malome ka kapa mme o ge ile gore ke nnete makgowa gage ge nka kry-a ile gore a bolela jwalo nna ke nyaka mme wa go hlokomela ka kua gae nna so mokgekolo wa gešo ke kolampotšare ke nyaka mme wa tlo hlokomelang ka mola so problema kua ge ba hira batho ba bangwe bane go fihla ka papadi wa e bona so ge ile gore nka re ke founela makgowa gage ba mpotša gore ba le right so ke tlo tšea yena mma go rena onkwa then a tla re thuše ka se seng ka kua gae mma go rena re kgopela gore o se kwa re disappointa re tlo šala wa bona re ba ba kae ka mo 1 2 3 4 5 re 5 re tlo šala re convince monno wa ga moremi gore a se ka tlhwa re o tla founela kae o tla dia jwang
a no tšea mmereko a go fe ona lebaka ke gore o swanetse o bereke mme o godiše bana ba gago o swanetse o bereke stene se la ba go nyaketseng sona modimo a go thuša go fe maatla o seage gore le go sasa ge go ka tsoga go diragetse bošaedi mohlho mongwe ba mahu bana ba ke ba kgone go šala ba dula ka mo e leng ka ga bo bona re tlo mo convinca gore mmereko o swanetse wena so ka mokgwa a nyakang go kry-a go tshepega ka gona le rena re tlo mo netefaletša gore re ya go tshepa a ke re ya kwana and then re gopela gore o seko wa re disappointa mma go rena ge ba re o fitlha ba re o dia mo le mo le mo o die mo le mo le mo o tiše ka matsogong o tswalle molong a ke re mma go rena awa ba ntshaenela mola ba re ye ke tabe e botse e tloga inyaka go itielwa diatla ga gone molato magagešo ke nagana gore ga ke tsebe moroka e fela go ya ka mokgwa re gapileng ka gona le bona nna ke kgotsofetse ke nagana gore taba bona e wetse ya yona e wetse mama ke tla mo thuša ke tla mo fa dinomoro tša manager kua gae and then o tla bolela le yena ge go kgonagala mama le go sasa ka tla kua gae a tla thoma mošomo o e leng gore re a o hloka go bohlokwa mama go thuša batho ba e leng gore ba hloka thušo ka nnete ya go bohlokwa kudu go thuša batho ba e leng gore ba hloka thušo ka nnete re tlo bereka ka moka o tla bola gausi o phetha ditaelo bana ba gago ba phetha ditaelo le wena o ntse o le gare o fepa lapa la gago dilo di tla loka motswadi ya ka go ne molato ba re re tope ba babedi ba bararo ba theeletše go 0131100406 0131100407 re no kwa maikutlo a bona fela ba re jalo jala ke re re latela melao mothele jo motse community radio gona fela go 96 number 3 FM ba go fa sebakanyana ka fa gore o no letša mogala o latlhele sa mafahleng a gago go ya ka mokgwa o kwelego ditaba ka gona le ka mokgwa o di bonago ka gona go 01311004 060111004007 gomme o itheleditšego ye ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM mcrs mo moyeng dumelatlhe le ka ntate ka kapa a re gona rra lena ke mogata sefere petlago ke mokgwekola sefere petlago ka maphotla re ya leboga ntate ka kapa ke kwa mme go thwe o tlhokofaletse ke tatago bana a tlhokofalela gape ke o mongwe wa lenyalo jale be ke gopela ntate moremo gore botsiša nna gore ile a tlhapišiwa na wo mma gorena putsišo šiwe ba re o e botsiše ke moroka mara ke nana re o e kwele o ka no e araba ya gore mola wa tlhokofalelang ke papa go bana bakhe wa tlhokofala le ke monna wa gago wa lenyalo na o šetse o ile wa tlhapa wa nwa tša go nwa ka papa go ba be ke so tsamaya ke re ke sa le ka mogae ba ke ile ka ya mothong a mphatša a ke mokwaotse le tša go nwa o re ka papa go bana bakhe o be a sa le ka gae ba kgonne go moema emiša and then ka wa lenyalo ka ko bogadi ba ka ba nkalafile ba nyaketse motho a nkalafa ba ntlhapišitše dilo tše ka moka o rawa o tlhapile o re o tlhapile bana le bona ba ile ba ka lakapiswa ka re dilo tše di ama bana le mme tate wa ka o monnyane ke alafilwe le yena ba a ke re bonane ba le ka kwa ga bo papa bona a ke tsebe bona gore ba berekile jwang ka bona a wa ge le gore le tlhapi ka ntate ka kapa ka le gore ke nnete o tlhapile awa mahlatsi le matlhogono la gae be ona re a leboga mosadi a seferefetlana ka maphotla
01311004006 01311004006 motheletši o mongwe gore a wa šetse re tseba gore na go tlo founa bomang mcrs mo moyeng mcrs Hello. thobela Hey, ntate ka kapane, ntate Moremi. Thobela. Awa. Ke ra le ko lenano le ke nna Doria ke tswa ke le mo moganyaka. Ka mogo bali ba llang ka gona e le go tate ka kapane ntate Moremi. Ke nnete dilo tša mokuto di puša bohloko. Ke mathofo ke tsena mo lenanong le ntate ka kapa. mma gorena Ke mathomo ke kena mo lenaneng le la Thobela FM. awa o thomile Ke ba kwa bali ene mo ke Mma ba Borena. bona ene ke motho ile gore ke a lethetse ka Mma Borena. Ma? o re theetša mo radiong e feng ke motse re a leboa ya kwagala le ya kwagala mma gorena jwale ke a ba kwa bali ka mogo go leng ka gona ke nna tere ke dula mo moganyaka jwale so batho ba ka mogo ba llang ka gona e le go ntate Moremi. mcrs o mo moyeng dumela Mseres ka kapa kunjani no professor. sona kunjani mahlangu Itikhe kuphendulele umshado wesindebele wesintu. Ya. Professor uyibethe ngiyo then nawe kakaba abantwana lapho babuzisa ngamalimu lawo. Leli department yami nawe kakapa then professor department yakho yayaza ngithi. Ya. Umshado wesintu nje umuntu thumela abazali ukuthi ikhambani hayi ngenkomo zakamolimo zakababa oruma. Ukhambani ngibone isiko samethi mola kenyakanyala. Bayakhamba bayobuzisa. Then uyabereka kusuka lapho obatshilo ukuthi bafuna inkomo ezikakuzikhupha zonke kusuka lapho uyovululisa umfazi uhlathwa imihlubulo yani yembuzi. And then bayemthatha ekhabo bayomvululisa beza naye kwaMahlangu then uzohlala kwakhe uzabakhela uhlala kwakhe nabantwana bakhe. Ya injalo into leyo then kulento ezinye azikenziwa lapho. Ya and ukhulumile professor ngikuzwile. Ngithokoza Wena fanele ubahelebha ngithi professor. Ya. And then investigation yakho professor ngiyo is traditional then kakapa. Sure. Investigation le uinvestigate ka batho ka kya huko. Ke itsamayisana leng inaka investigation kunaka uspodisa mo social worker ding ngiyo. They bafuna ama social worker then they must go to school well. You cannot drop esikolweni udropise ukuthi ube nomntwana usesemncane asindwe ngiyathokoza ngithi thank you hlangu re a leboga motheletši wa motse community radio ebile awa mahlangu re tswalletše yona ka mo batheletše ba tše ba ra wa bjale go shota mahlangu o ka re o ba kwele ke mokašowa wa o tsene ga gone bothata magagešo moroka ke nagana gore re ba lokolle ba remele ka mola reception ka fale Ya. Ba ga sure to le thuša ka. Mama o bone malefa ka. Bana ba gesho. Re tla le thuša ka mo gore ka gonang a kere. Le tseneng sekolo a kere. Ya bana le nabo a ba gola go leng a kere. Ya re a leboga. O sa mmino o ratang ka ba wa Afrika jazz ra o fetola ka moka house gospel hip hop soul agegete pititšha ba le pitsana wene ngaka Moremi professor Moremi ala tlhabilo e mo swanela jang
Sabuga Marumela Goya, Marumela Goya le, Juana Magana Goa, Aitalo Marumela Goya. Ye Muroka Batu, Muroka Metiapula, Muroka Metiapula, Aitalo Muroka Batu Bana. Ye Waperta Kalmagoshi, Waperta Kalmagoshi, Waperta Kalmagoshi, Waperta Botamaga. Ya go sanela nga ka matshimela e kgwadi ya go sanela e kgwadi ya go sanela ya go sanela nga ka matshimela Kamuremi we tshwana nga kamuremi wa tsaba o thusa batho ke kolega o galagala magalake ke kolega o galagala wele ke kolega o galagala pitšeng tše kgolo lenanego la pitšeng tše kgolo a ka nego la pitšeng tše kgolo ke kole o galagala magalake wagile malapa le radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke lesome fela go itšola go area lesome teke gore 10 minutes after the hour 11 o'clock lenana go le o letheleditšego le ke pitšentše kgolo ke tsamaya le professor Moremi gomme divoutu šidiwe magagešo ge o rata le go ba molatedi wa lenanego la pitšentše kgolo o no re 03 mutse FM ke moka wa romela go 33453 ke moka e tlabe e sepetše ke a e bušeletša o no re 03 mutse FM ke moka wa e romela go 33453 ke moka mogopo wa tla lenanego la pitšentše kgolo a ra thaba prof balli ba rena ke ba mongaka o ka no ba tamiša semmušo ke moka le bona ba tle ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampša aowa re tloga re lapile melala e le ruri thobela a ke leboge malome ka kapa ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook kore le kgolle be ba tloga ba re emetše ka makata a namane ke kry-ile gore ya batho ba e rata pitšentše kgolo banna re kgopela tshwarelwa llata banna re a lokiša ka fa magagešo le kae re gona re tla thoma ka mola go sesi a titsebiše e latele ka sesi ka mo a titsebiše e tle ka fa nna ke nna matšego Mathibela ke tswa lefaseng la Matlerekeng. Alright ka mo Thobela ke rata go dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le bašomi ba ka mo motseng. Nna ke nna Sindile lefaseng la Matlerekeng. wa ga mang wa Moraso wa ga Moraso aga ga itšadi ya ka o šile ka paki re tlo kwa ditaba Thobela wa le mo ke ntsa kwa lešika ke tšhome ya molli. Alright molli ke mang kwena o molli kwena wo o ka nape wa nape wa no di tia tšalla kgaitšedi ya ka o ka nape wa no di tia tšalla Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi ke ngwaletše pitšentše kgolo ka lebaka la bothata ba ka gae re tshwenya ke magotlo a leng ka gae a je dijo
a ja di-furnitura le fridge no re e berekisang ke fridge ya boraro a je dijo a je di-furniture ke gopola last ke robetse ka mo kamoreng ya ka ntle mana ka tlile wa tswa bopedi a robetse ka montlong ke no ka fologa ntse o sha re matshego e tla o tlo bone a ke tsoga ke kera sofe ngwe gone monotlwana sofe ngwe gone molalana so nampile ka mo fridging a re bula re kera magotlo a ka tsena a kokona dishebo ka mo fridging a ja dishebo le nngwe gape le ka December re le re dutse ka mogae re thabile re le rena bana ba mama fela se sa ka o mogolo a ne jwala a ra tsena ka montlong a re latele cold drink a re o kera no go ngwe kgolo ka montlong so no go la ra bitsa makhe ra plaka metsi ra itshela makhe ka tla a ibolai ene le boshogo a re robale ka motsegae go nne meshito e mentsi le mo godimo ga ntlo e bile re ka no thombarano tsana ka ntlong gona o ka ba re ke mo efena ba re emetse gore re kgone tsana ka ntlong ana ka ga ke dula le sesaka le bana ba rena fela ne re gopela thuso ya magotlo bothata ke legotlo fela mo nna e ke bang re tshwana ke magotlo tate Morena. alright chomi o felegeleditše se se olla ka magotlo wena o ka tsentšha kae mo a lebetseng gona legotlo re a le kwa dija di-furnitura fela wena o ka tsentšha kae buele ka chomi le wena o chomi ke ngwana mamogolaka aga wena o ka tsentšha kae nna le ke le tsebang mara ke la gale nne ke le ka le bona le apere necklace legotlo le apere necklace ya mang ya bua ka matlerekeng ye nna ke tsebe magotlo a gona a chepa ye a chepa ntate Morena. mapele wena o le bone o ile kae go tlolela go apara necklace gane magotlo a ka kua ga geno ke ya makae sese nna a ke tsebe ntate Morena re lekile go tshela di-retex diloma a dije la re ka tšea dijo ra di beya mola a dije di thubola di-fridge di ja di-sofa chomi wena o le bone le apereng nna ka le bona le apere selo ke tseba gore a tšere sešebo ka fridging a tsamaya le a beya mo disofeng mmago sese o kae tlhokofetse sese o dula kae ka gae goba letitule la re dp goba le dula kae ke steneng ka gaba ke steneng ka gaba re nyaketse se sa ko mogolo o nyaketse batswadi ba rena stand batswadi ba rena ka moka ba sa phela mama le papa ba sa le gona so le dula le ba ba kae ka mo steneng ka mokae go njwale ke dula le sesaka o mongwe le bana ba rena re ba babedi na re dula le abuta rena ko ana a bua o tlile ga jwa le go njwale o tsamaile o tsere lo tsa ga go ile o dula ga koko re lo tlhokomela motso ga koko go njwa re šetse le sesaka magotlo wa bonang ke le letee ke ya mabedi ke ya mantši nna go ba le letee a se le letee ke no ba ke sa tsere ke ya makae a se le letee lona le ne mengwaga mekae a phela ka mogare ga lapa la geno so ke sebaka ntate Morena gona ke sebaka o kompotše mo necklace be le apere kae leotong molaleng be le apere kae sese molaleng mara wa rereša goba monna wa spice ntate ramma mara nka bolela tabe ka tse o le bone le le kae monna ne ba sa dula tabe ke bothata le nngwe ya gale gape ko gopola setsa ka e sa le motswetši e le motswetši o robetse ka mo ntlong o ya dile mo fase go tswela ntho le ka mfase ga mago ba re ke serunye ntho le ya no wela mo godimo ga ya no tsena mo leboteng ka re o ile mo asenkeng gore tsene mo monyakong a ke tsebe ko godimo ya wela mo fase mama go jile ke eng sese nna ke tse mama ko tlhokofetse ke seng 2 weeks sale o monnyane a go diša ke kokwa rena mama go sese o jile ke eng ba rena ba jwa
bolwetse bone gore ba tlatša ba ria engeng bothata e bileng ke ne nneta gore se se godile mo e leng gore bo santse gore go kry-a ba bagolo ba botsiše gore motswadi wa gago o jele ke eng a wa nna ke no re sa le ka botsiša se saka ebile ya ka motsiša nna e le yena a bolela a re botsa re mama o ba jwetse kudu o no re mama o ba jwetse alright mama go ga robala bone mengwaga me kae wena ne ke ne 2 weeks o bone 2 weeks alright lapa le le dulang ka go lona le lebegile a re begile ya ngwaga go feta re dirile modiro ba re beela lefata ba papa ba re ba re beela lefata mare last re ile košeng ngaka tsoko ya re botsa ya re a ra dira tsona because of a ra lata rena re ba no re beela lefata fela a ba lata mama a ba lata papa ba tsentšha ka gae okay so ba rela ba re thome gape papa go nyetse mmago re ba nyadišitše mola a šitše ba re betse mare na ntšhitše setsekanyana before ba robala okay no se segolo gore ba banyadišitša ke so ge ba banyadišitša ba bopapa ke tshwanele gore ba tla ba ba biele lefata ke so sporofeto ge se tswile jalo ke kwešiša gore eno ba go le no dula gae le sephethele ka mogolo ka kgonang kere ya so ke nyaka go tsena mo tabeng e kudu nna ba le tlhaloseditše gore le ba late jwang akere nna ka mokgwa ke kole ba re tsatsi le ba dira modiro ba ye ko lerapeng la mama ke kole o kare ba re ba ngathe mabu ba mmotse ba bolelele ena fetse ba ngathe mabu ba feta ka ona ba ye go papa ba bolelele ena ba ngathe mabu napile ba batse ba ise go bokwana ga bopapa napile forogo ba re ba leka ku napile forogo ba batse ba tliše gae motso mmago a o tsebe stane se sona se ba senyakile e šetse a robetse okay re ne go gatiša badimo ka gae ne go gatiša badimo ka gae ke gore badimo ge re ba lata re ya go ba tšea mo ba lego gona ra ba robadiša ka gae go sa se ra ba tšea ra ba bušetša morago go na le bokotsi ba go tšea mobu wa mabitla re wa tliše ka gae go na le bokotsi ba go tšea masuka a mabitla re wa tliše ka gae lebaka ke gore o kgona go tšea mobu goba masuika a e leng gore setopo sa gona kua fase se swere dithipa bangwe ba bolokile ba ba file dibolao and then dibolao tšela ka moka mothola o tlo lwa ka mogaya ke re gopola gore mohu a be le dirapa tše pedi mohu o ba le serapa se seteng then ge re tšea mobu le ba e tla ba ngatha mobu re thoma go ntšha motho mo tee diripa ene motho o swanetse go ba le serapa se seteng gantši ge motho a robetse a sa tsebe lapa la gage re mo gatiša ka motseng wa gage ga bopapa go wa go tseba kere wa go tseba ge a tseba ga bopapa a go bohlokwa ba re ba fetiše ga bopapa re swantse re ba tšee re ba iše motseng mo ba sa o tsebeng wa bona akere mara go a ka gore ngaka ka nako e laola ba bona jwang fela go tla go dula le mobu wa mabitla ka gae go na le risk ka gare gobane o tlo o dula le mobu e leng gore motho o le motšereng le motšišitšeng ka gae go ra re ge le motšea kua le motšiša ka mo gae a go sane bohlokwa ba re le o phasa dirapeng a ke re ge re tšea motho mo re mmeyang gona ke mo re swantšeng re phase gona ke a re kwešišane sese wa nkwešiša ka lekwa ge re tšea motho ge re ya go tšea mmago go ra re mmago ge re mo iša ka lapeng la gage a go sane bohlokwa ba re o phasa mabitleng because re tšere mmago re motšišitše ka gae o swanetse go phaswa ka gae nto re e bolelang e tshwenya batho ba bantši because batho ba phasa boragolo bona ga ba gona batho ba batšedi ba ba beile ka malapeng a bona go na le risk ya go beya modimo ka gae ge lena le bana ba motho le tšere modimo le mmeile ka lapeng la gage lena le bana ba motho lalwa lasbone ya le raka ka gae le tsebe gore lena le tlo sokola bophelo ba lena because le tlo palela ko go phasa mmago lena gobane mmago lena o tla ba le ka gae ene makoti o tla ba gana le phasa ka gare ga lapa gobane lena le makoti le go tla be gone dithulano
mmago le naga le dirapeng ge ngwana a tshwenya ke badimo o kgona go tloga a ye straight a ye go bolela le badimo ba gage dirapeng ge e le gore ka gare ga lapa la gabo gone dithulano so ntwe kaone ko gore ge motse ba sa o tsebe ba gatišeng ka kgopelang ngaka gore go ka ba jwang ge re ka ba gatiša ka gae ra ba robatša ka gae frugo ra ba tšea ra ba bušetša morago lefata o bolela nnete ngaka le ka se bee lefata ka gae beng ba motse ba se gona tšatši le re beyang lefata ge re le laelela ga gabotate gopola gore ge re beya lefata ke tšatši le re bega motse re ka se no tliša lefata ra re tlišitše lefata motse o se wa begwa and ge re bega motse santse go be go ne ba geno ba ga bo mmago le ba ga bo papago ba tlo gora motse wa bana lefata le tlo rwadiwa ka tšatši leo mmago o tlo latiwa ka lona tšatši leo a gone gore lena le ka lata mmago ba geno ba se gona a gone gore lena le ka lata mmago ba bagadi ba gage ba se gona le ba gabo ba se gona yena ba rile a late ke rena bo tlo lata ke ba bagolo that's why ke re lena dulang fase le ngaka le mmotšho re ngaka go ka ba jwang ge re ka ba gatiša ba robala furu go ra bušetša mobu wa mabitla morago le seke la dula le mobu wa mabitla ka gae okay ka lebaka la nne le motho efeng na le mokošeng ra ya ko go yena ke tse re ba tsenang ba gage gore jwang alright a gona bothata kgaitšedi yaka before le tšiša medimo ka mo gae ke kgopela le bereka motse o la bolena le ka se tšiše medimo ka gare ga lapa le go dula go magotlo kgotlolela le tlo fihla ka molala riang le a hlola tshenyo godimo ga taelo le tla be le pheta ya badimo le mo gausu mo matlerekeng a se lena le swantšeng le soko le thušo wa bona batho ba dinaga tša gausu nna ba mmakatša ba hloka thušo ba ja ke ditlhong vale o tlo ja ke ditlhong batho ba lena le nagana gore batho ba postang mo di-Facebook ba ria di-testimonial ba bapala a re se ke ditlhong tate moremi wa bona tlhong kgaetšedi ya ka ko go botse nesese e ka se tsoge go thusitše ka selo motho ga ija ke tlhong o tlo no dula dilo tša gage di sa loke ka lebaka la gore yena o ja ke tlhong a senka ya thuša motho ka selo go njale o tlile mo o tlilo nyaka thušo re o katana le legotlo leo re ye go lwa le lona gotlo leo re santse re le thie re le tanye re le bušetše morago go mong wa lona ba ikwešiša jale potsišo kore necklace ke ya mang ka mo gae aowa nna a ke tsebe gore ke ya mang tate moremi kopa le last re gae go tle kereke a ke kwa kule ba re mo gating ba epoletse tlhogwana mpopana wena bo le kae ga ne ke le gona but nna ka ntle a ka tswela ke kwa ba re ba epoletse tlhogwana mpopana le masiko a mo terapeng nna ke e bone ntate moremi tlhogwana eo ya mpopana wena wa di bona e be e le bjang tlhogo eo monna ne le dinna le tše 6 re badile ba badile bana ba mmamogong ga geno le 6 le ntšhitše tlhogo wa mpopi ya go ba le dinalete tše 6 ke kole so nna ne ke le ka ntlong mara nke re se sa ka šwena ba ihlatsetša gore yena o di bone nna le tše 6 wena mama go kae mama tlhokofetse wa ga bommago ba ekgwa so go riagalang ga bommago go šetše mang ga bommago šetše bomalong ba i4 le mane bomalong ba 5 le ba boditše bomalome gore le tla mo a ba botša because of wa e le sela ba botša o mogolo re ile re mmotša a re seke be ra bala fane ya gabo moki alright solution ya taba tše malome gore yena gore o di solva bjang a ke tsebe cause nna ntong košang botlhoko gone ngwana go kwa ka o mogolo wa mafelelo wa bereka mara a gone nto a e dirang selo o ne o phela hlakahlakane mara wa bereka o ne mahlatsa mebereko ba kgone bo mmetša a yage dintlo mara a tsebe re tšhelete ga go dirang ka yona and-e le motswa mmagešulo wa senyega dile ka ga o dula bogwe alright batho ba sa tlo tswela pele batho ba re ba tšhaba batho ba sa tlo tswela pele batho ba re ba tšhaba batho go o bona ka mehla le ka matšatši re dira di-testimoniale tša di-video re di-poster mo Facebook re bontšha batho gore batho mo a batlele go bapala
go ne batho ba bangwe nka le gore ke badudi ba molagae ba sokola dilo tša bona a di loke ka lebaka la gore mo gongwe ba tšhaba gore batho ba tlo reng ba tšhaba go tla go nyaka thušo monaga go nyewa go a nyewa na gona go nyewa go nyewa no ga go le boima sese ya gore ba re mokete o tlo reng a tlo go thuša ka selo a tsebe mathata go gatlanang le ona go soro ntate Moremi na go soro go ntse le godile thaka tša lena di ga lena ba ne metsi ya bona ba bereka ba ne banna lena le sa tletla le mo le sa zula-zula ka mo le go bereka le bereke so go ra re go bose gore mo bophelong o lebelele thaka tša gago di tswela pele thaka tša gago di nyale pele ga gago di be le bana pele ga gago ba tswele pele ga gago ba bereka pele ga gago wena mmereko wa gago o tlo ba gopele dithuranta o ra re ke yona bophelo bo o tlo bong o bonyaka e kuša botlhoko ntate Moremi because of rene le bana re tlo go duma gore le rena re tloga mo lefaseng re ba diretse dilo tše kaone re se ka tlogela bana ba rena ba sokola yona e kuša botlhoko ka nnete nna nto e nkušang botlhoko ke gore mama ka se a tlhokofala a ke molora a ke tse gore wayo o jile ke bolwetse mmago le ena ba rena bašwa alright ga bo mama re tlo ya manyana ke re bo malome ba re le seke la tsentšhafane re tlo nyaka go thuša lapa le le tlileng mo go mbuale le wena re tlo go thuša ka mogore ka kgonang ka gona lapa la ga bomme re tlo tswa re le beetse ka thoko go fitlhelela ge bo malome bona ga ile gore ba nyaka gore lapa le la le loke ba etla go rena ba boledišana le rena kere ntwa ke nyakang go le botsa kore le godile lena le godile bophelo mathata a bona ke lena so ge lena le dula le mathata a lena a e leng gore a le ne le solution tša gona ke tlo go botsa ntongwe ka lenanego la pitšeng tše kgolo ne batho ba bantši ba tla mo ka morago ga gore ba tle mo di-family tša bona bontši ba beng ba ba ganetša gore ba tle mo ke bona ba tlang kua gae ba phethang ditaele ene o ka se ba soli ka lebaka la gore go ne le batho ba bangwe mmereko wa bona ge batho ba dira nto botse mmereko wa batho ba leke go kgeloša batho ka lebaka la gore ba bangwe ba e leng gore ba le dirile dilo tše ke ba bangwe ba ba tlo lefang maele a gore le seka ya go nyaka thušo ka ge ba kgatla ke tše e leng gore di mo maphelong a lena le sokola ka mokgwa le sokolang ka gona onkwa gabotse le go sasa go tlo ba le ba ba bolelang lebaka la bona e le taba ya go kgeloša lebaka la bona e le taba ya gore ba nyaka go bona se di se thomileng se sa felele fele motho wa mathomo a tlo go bolelang gampe wena ga go bolela lo tse o no mmotsa gore o kwa bose ka gore wena o kgatla ke bophelo bo ke bophelang gore a re lotse wa di tseba onkwa metse ka moka e buletše radio e thieditše lenanego le go etša le lena mehleng le thietša lenanego le ge batho ba bangwe ba le gona mo ba nyaka thušo mo go nyakiwa thušo sesi ene batho ba bantši ba batlang mo ba a fola o botša ke nna ga o se ne bohlatse o tle ko go fe di-video tša bona ko go bontšha gore batho ba a fola batho ba tswela pele lena solanka le ka nokwa ka motho a re o tsore wa bona motho wa mathomo wa go goganetša o dianto botse ke sera sa gago sa mathomo motho wa mathomo wa gore o tlo go fa di-advice tša gore wena o bona gore ke nyako lokiša bophelo yena a re no o se ka bolokiša motho o ke sera sa gago sa mathomo mo right off mo bophelong ba gago ya bona ra bona gore lenanego le thuša batho ke bona sesi ka mola ebile o emiša letsogo e nngwe gape ntate Moremi o kry bošoga ke robetse ke a lora ke a lebala and then o kry maybe a ke robetse foroga ke tsoga ke lapile ke sa re ke lapile nako nngwe pele mo mathomone ke rata go lora ke robalana foroga ke tsoga ke bona madi ge o lora go tsoga forogo o bona madi and then e no ba madinyana yona nakonyane eo re tlo go thuša mogala ba gago ka ya gaetšedi a ke naye ga o ne le bona o lwanabo ntate Moremi bona ba tla na bolela nnete pela modimo a ke tsebe gore go direga bona banna ba tla mo go nna jeke re ka no dula 3 months 4 months ka baraka wa baraka o barakelang gaetšedile ke ba go tshwenya ka banna a ke tsebe ntate Moremi nna go bolela nnete a ke tsebe alright malome ka kapa ba ka matlerekeng ke bao bolela le bona malome a ko go leboga moroka re a leboga tša magotlo re a dikwa a go apara di-necklace a go topa dishebo ka fridging a di bea godimo ga disofa go shota gore tšatši le lengwe ba kwe go nkga bogobe legotlo le tepepa ka bogobe ba go fiša
bone bonkgana ko re sa dula ka mokhukhung le gona re sa thomo dula ka gae na re kwa diplate e tswana nedelela go re ko gapeilwe ka kontle le kwa ile gore go ape ka mo go re ko apeilwe re go apeilwe and then a re bona gore tsatsi le feng a go apeiwa a re ne bopi le tsona ro di ke ra di pšhatlegile o gore di a kwata ge di fitla di kry-a go sene bopi kgaitsedi yaka o dula mmago o tlhokofetsane le stane wena o dula kae gone bale ga mamaka ko ka tlhokofetsanya ke tse mama Stan o dula le mang ka mowe ke dula ke noši sisa ka ba monyetši okay wena o re o rakana le banna o kitimiša banna wa kgoga a ke goge tate ka kapa le nna ke tsere go diragang ene ke sera sa tseba wa nwa jala bona kgaitsedi yaka wa nwa ke a nwa wana taba tša lena di straight and forward go bolela nnete moremi ke department ya gage dilo ka moka ga tšona tše e leng gore le lile ka tšona mo bo malome ne wena o berekiša fane ya bo papago pasa ke re moraswi and then ka mo steneng sa geno ke gama ke ga mathibela sa bo papa and then wena ne ke berekiša bo mama o berekiša sa bo mama ke kwile le re mamang o dula ga bo mosadi ke mang ke malome malomaka wa mafela ko mongwe ba ba reng le se ke la berekiša sefane sa gabo na yena a bolela o yena a bolela nkgosa re mmana moraga nako o dula mohlanga bowe malome o monnyane o dula mohlanga ga mang bowe o dula ga bo mosadi and then ga bo mmago lena go dula mang ga o dule motho go njale go tlile a botaka go dula a botaka o ile a botaka no ya no bana beshu moroka o tlo le thuša yeo ke department ya gage nna a gone gore nka re ke a tsenelela ke bolelela godimo ga eng a lene masogana ka moka ga lena o wena o a tshepiša o nene o ka kakang o dula le ena 26 years o a tshepiša o diileng ka gare ga 6 years go bontšha gore o tekemišeditše ke monna o nyaka go dia tše banna ba di diang ena tekemišeditše o diile eng wa ntlhokomela sese a kry eo ke a gago le yena a kere a ntšhetše ke tate kaka a dia selo o kore leno tipsina mahala ke mokana pele dilo di namela n1 a gone bothata mogwera wena tša gago di sepela bua a mogwera ompolakulu o šošile paki mogwera tša gago di sepela buang di nametše mmila wa lephefo goba le wena o dia buang motse gore o reka 50 gabedi mo kgoding bolela gane le wena o ne mathata go le mo o lenkane go bolela ba o ne o kitimiša matlho o ka re wena taba tša gago di gabotse and-e tša oki di feta tša bang wa mmona o seka meokgo ge ga a swantše a bolele nako e sa dumela ka re fa tsona ee a ka re segela kgaitšedi yaka re fe tsona se se re go thuše go tlo loka ngwanešo go tlo loka ngwanešo se ka išapele go tlo loka a ke rie so mopapa the right reverend re thušetše sesi ka mo tša sesi santše re di kwe malome ka kapa ga go kgonagala la bone re santše re no tloga re boa ka tšona sesi a ba thušegile sesi a ka setšhepeso ka pelong go le bohloko nne re tloga re monyaka mo malefo re nyaka sona sello se tla tla le ditaba wena ye mamo and then sesi a re fe ditaba ga itšedi ya ka go diragalang go lala le rena ngwanešo ene ngwanešo ye ke chance ya gago a kry wa bona bo fegeleditše baki mara ke monyetla wa gago wa gore le wena o te kereye o kereile thušo o te kgotlhile ka baagišane le bagwera ntata ka kapa motho gore ke motse ke tsere yena ke a tseba re situation ka laga di a tshwana ne ebile yaka e ka no ba e le kaone that's why ke motsere yena ka ra re tsamaong kgape
a re ngwaneso re ka kgomola radio ya kgomola nna go goleng ka ke go tseoile atamela mo fe mo a kgone te kwa malepo nna go goleng ka ke go tseoima cause mma o ntšhele ke ne 13 years and a ntšhia le bana ba babedi ba ma-twins bona ba batsere go fitlhelela ba swara waneng ba rile e ba fetša go swara waneng ba ba buša ba bušeng ga bona ke gore tshwanetse ba tlhokomele ke nna ka gore ke nna ngwanyana ke nnoši le ka sekolong ne ke sa kgone gore ba re ke tlo theeletša mathitšhere ke nagana gore ke šeile bana mo ba leng ba dirang go diregang ene ka gae 50 a e re fetse kgwedi gomme a re ba bantši ke gore bošego re robetse mo godimo ga masenke re no kwa digu o re no phela boima re tla išego le ba ba kae ka gae ke bana ba gešo ba ma-twins ke nna ke a botaka ke malomba ka gabedi le apea ga kae ka letšatši gatee and then 50 a e kgone go fetša kgwedi o a bereka lapea ka size man sese ebile letšatši le leng re kgona go sapea re no apea reise re no ja reise mare 50 a e fetse kgwedi ene ba peka ka strole so vale lena mathata le itemogelang ona bošego go hlokeng boroko tsona diphoofolo tše bangwe ba di bonang ka gare ga malapa le bona eng lena sese nna nka go botsa makeng ka re ke bona mara mešito yona ke a ekwa le dikatse ka tse nngwe e kgolo so ka re putsanyana ke kgona go e bona tšatši leng ke tswela ka ntle ke ya go tšholola metsi letšatši le leng ke rile ka re ke tswa ka bona nto nngwe o ka re ya tla mo go nna mo ke le gateng nampile mahlatso ko gore ne ke swere phone e ke lega ke re ntela ke le rebiše ya boela morago ka pela ke teng o kompotse mo bo malome o ile wa ba fa story se maloma ka o mongwe o araetse o mongwe o ntonela biri bopi bo reka ka mang malomaka a ke re ntate moremi bopi a ke re maloma go mongwe a shapo ke ena o tshwere karata gage ke ena rekang bopi ka yona okay o ne bana ba ba kae mogwera o motee mme sebelega wena o sa phela o robetse lapa la geno le hloka thušo go ka leka go bolela le ba bangwe ba bagolo ba ka dumela re le thuša mara o bona la pelo ya gagwe e kgopišegile like ke gotse boima ntate moremi mo keleng ke no nyaka cancer go gotse boima o ile wa phaiwa thetho ka gang ke gotse boima kore mmaka o ntšhele ke ne 13 years ke tlhokometse bana ke sene taba le dithuto le sekolo ke tsene matric mare ne ke rata sekolo ke feditše matric ake ke ne 24 years ka lebaka la go se rata go gomotse moruti sorry ga itse diaka go tlo no nyaka ga gore re no dula fase le ba geno ga itse diaka re go thuse and then re go organize social worker e tle e dule fase le wena goba e nyaka psychology nke e mo cancele a kgone go bona gore a ka dira jwang mpotse mo ga itse diaka mola ya bang wena o ile wa bereka nna a sanka wa bereka o ne mengwage mekae ga jwale ke o swara 27 ka october o swara 27 ka october o sa dula le bona o sa hlokometse bona bana bao kore o sa swere joko yela e boima ka lebaka la gore ba bang ba bo malome le bona ba goga boima ka mogare ga lapa re tla le ka ga itse di re bona re go thuša jwang akere ka lebaka la re bophelo bo o leng ka gare ga bona bontši ba basadi ba fetša ba etahlela ka gare ga maphelo a sa nyakegeng e le ge ba re ba leka go feleletša e le gore ba thiba di-space tše dintše e leng gore di ba gona ka gare ga lapa gona gomme ke no dula o no dula ke no re ba tla no phela bothata ba ka kore
tlhaloganyo mo go nna ya bereka dikarata a ke tšhae dikarata nka se jwaleng so fela o a sa reng tla ko go rekela nka se tše tšhelete ka jwaleng ka mogae go senešhela ga e kgone o le wena wanwa nako eo ke kgona go fetša 2 months ka moka ke sana alright no a gona molato felo re tla leka ka matla gore re go thuše re bone gore re ka dira eng a kere sese bophelo bo o leng ka gare ga bona ngwanešo re tla leka re bone bo kuša bohloko kudu so gone jale o dula ka ga bommago mmago o robetse a senke ba monyakela style ba monyaketse go dula mammoe a senke ba ya ya no go boimo o kompotše mo mogwera wa gare mogwera wa gago kola sesi godimo ga seamo se 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 ya godileng ka sona le ile ge le mokgothatsa laeke gantši bo leka go mofa mantšu a mohutamang a dikgothatso so wa bona ntate moremi ya a ke gane a ke meselo mare bana ba gabe le bana ba ke kgono tse ba kgona mpotsa ga ya re nešebe ke kgono tša šebe sa ka gae ore ke tše tšhelete a ka e fikini tšhelete ke mofe ke re tšhume ka tsa mo reka šebe nne ka mmotsa ke re a bona ka mokgo re go tseng re sokola ka gona re tlo nefeletša mafelong go tlo nefeletša go lokile ga gona ntho e sa feleng a yego alright chomi o rata ge re ka go thuša ka eng o re no nthuša ke kgopela re no bolela gore o rata ge re ka go thuša ka eng batheeletše ba go theeleditše di-social worker di theeleditše di-psychology di theeleditše borrakgwebo ba theeleditše nna ntate ka kapa ke rata ke kgalangwa ditšhatšhelete bana ba gabo ya ditšhuane a ba mofe bana ba mathuntsa gabo ba segola 500 ya go tshwana le bana ka moka ore ke kgala ya sasa ba mmotsa gore papa go bana ba o sa phela okay ye nngwe ye o ratang gore go thuša ka ona ke eng sese nida gore re canceleng cause life ke pitching e boima and then le mama ka nako a tlhokofala o ka ra senke ba no re tlhapiša le bana ba gešo go njwale ke ba direla ntongo le nngwe le nno ke bolela soka june ke ba išitše komeng a ba ntlhomphe a ba dirisela ke tsore e ke bolela le bona kore ba ba le maatla ene nna a sena mothola wa gore ba re ke tlo betha ngwana ke tlo diang ke no ba gomolela ba go tshepiša go go beta bona ba ntshepiše bona bana ba le magetla ba no fetoga mokgo ba nyakang ke banyana ke bashimane bane mengwana mo ka go nwa 14 mara go ne nako o ile ngwana o namela wa no re le golle gona ko o nyakana le mmereko nna bantši tlhokeya o nyaka mmereko wa mohutamang o mollo mo ge ba re basadi go iwa diforong ke no namela le bone ba re go iwa kae go khudiwa dipasa ke noa le bone ra ka tana ntate maremi la ga ka no la ga nka mthetsa ke kwa ba re gone mo ba girang ra gapeletsa gore re ka motšhome ba mo go sotse go ba gira a re ya re file kwa ba khudiwa dipasane ke ta re no boa re le gona se yeah but a ke tsebe mara la bona magagesho re boletse ka tokološe pele ga lenanego number 1 number 2 kgaitsedi ya ka mo o tlhalosa gore jwale ka ge mmaga mošile sa lo monnyane o ka re o sola gore a ba ba diela dilo tša gabotse jwale ka bana ge ba tlhokofalela ke mma bona go tlhapišiwa sefifi ene gopola gore ge motho a ka ba le sefifi a gone mo a bonagalang gona dilong tše botse a ka sukula a bonagetše so go ya ka kwešišo ya ka mokgo
ke kwešišang mathata a sese ka gona sese o tlhoka counseling and then sese o tlhoka go tlhapišiwa sefifi and then a kgone go cleanega a be gabotse a kgone gore ga ya go marketa dipampiri tša gage di be di lokišitšwe di dutše gabotse and then a kgone go kry-a mmereko. le nne ke nna o ke lang ka mmereko nko tshwetše pisi ya gago gore go diaiwa le nna ke lla ka mmereko ebile ke tshwara 30 ka 5 September zanga ke bereka bophelong ba gago gane mara ga botse go diagalang ka kua matlereke wena o ile wa bereka kae wena? nne ka bereka chemist Oliven. O ile wa togatoga ka boa gape ka bereka several scale di kitchen. wena o nyaka o mo buang sesi any job ere ka re wa mmušare le tlae ya a ke le re any job a wa nna ba ka re wa mošarang ke tloe se salang ke ya gola nna nka se kgone ntate morena so bolelang gore le nyaka a ke re ba re any job and any job gape ra gore o tla hirwa mo go le mo go nna ntate moremi ke nyaka mmere se sele le mmere se salang ke ya gola tšhelete a engwa le gore ke a mmušareng. alright malome ka kapa re bulelle batho ba foune and then ba tla fa bosesi maele magageshu ba le hirang ka mowe le kreileng mo gongwe di-contract kae re a le gopela magageshu ba nna re thušeng batho ba borena a re thekganeng go ne batho ba bang ba nna ba nyaka mmereko ka nnete tšhelete gona a ba inyakele go bapala like a ba inyakele go bapala ba hloka mmereko ba o hloka ba nyaka mmereko so malome ka kapa eno ba bulela ba fe bosesi maele le taba ya bana ba e leng gore shiba go bapalla ko go ngwadišiwa re bone gore re ka ba thuša ka mokgwa mohutamang ka nnete 013110040601311004007 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo magagesho re lebeletše gore mohlomongwe re ka topa ba babedi ba bararo ga botsa eno ba babedi and then re ko gore na bona maikutlo a bona ke a mohutamang mcrs mo moyeng 013110040601311004007 šiba dikgaetšedi tša rena mo magagesho mebereko ba inyaka mcrs mo moyeng dumela matota 01311004006 ke tsore ba toropa ke matho ba kam metsotso ke lesome fela go ikela go ere ya lesomepedi ka ere ya lesomepedi re batametša lena go la masa tseleng mcrs mo moyeng awi batho ba gane ba toropa ke mcrs mo moyeng awi yo batho ba toropega ka mona ke tsebo rena go diragalang a gone molato profo ke nagana gore o ka no e tswalela wa ba fa di-phone number le melaetša ka moka ga yona ye e leng gore e tswa ka kua ga tloutša baro ka sontše ye setšhabeng melaetša še yona magageshu ka mokana ga lena le theeleditšeng fa go sa re a phetiša malefo le file tšona ke re ke di tlalletše go sa re a phetiša ba go phetha ba tsoga forugu ba tla ka kua gae ba tlo phetha ditaela ka dikgokaganyong tša leago re leboga maetapišo a lena magageshu ga le omanye ka phoso fela moroka banna wa lapa monno wa modimo banna le ntshwareleng go fihla tabeng ya gore ke fihle llata hlwele re swere mmereko mogolo ka kua jan fes re tšhaišitše llata ka lebaka la setšhaba se se nyaka go thušo la bobedi le lengwe re phetiša nokeng ka jan fes ba ba nyakang thušo ka jan fes ba ikereya re thuša motho mollo mongwe wa nyakang thušo go ya ka go fapana ka gore o nyaka thušo ya mohutamang go sasa ka laboraro furu re ya phetiša o lla ka mmereko o lla ka dithuto o tshwenya ke dilo ka gae a go kwano ka gae e tla furu o tlo phetha ditaelo ge le fihla
lena le tsebang gore le tlile difuthung le tlile go hlapa ske la emela nna yang ka morago basebeletsi ba gona ba sebeletsa o fitla ka mola o botse mosebeletsi gore ke kgopela go hlapa ke kgopela go futha ke kgopela pitša ke ne sejesho ke ne bothata ba thokolosi ke kgopela go ntšha thokolosi o tlo kry-a banna o tlo kry-a bomme ba tlo go thuša ka kua morago ba go phethela ka mokgwa go nyakegago go sasa ke tlilo thoma go bereka ka 10 or 11 ke ya go khutša magagešo ke berekile ka thata letšatšing la lekgono go sasa ko khutša ba batlang go consulta santse ba tseba gore moroka o tlo thoma go bereka ka 10 or 11 ba fitla go frugu ba fihle ba ngwadiše ke kgopela gore batho ba go tswa kgole le kgausu ka mokibelo re na le koša mohlala o twane sontaga re na le koša ka matlelerikeng koša tša rena di sepela ka tsela ye ba ngwadišitšeng go tla phekolong ya meropa re kgopela re le fihleng frugu dikoša di tšhentšhitše management o tšhentšhitše dilo ka kua gae ka lebaka la go kwa dillo batho ba e lego gore ba tla go goroša bana meloko le metswalle ba bangwe ba tla ka di-taxi ge re tšhaiša bošego a ba kgone go ba le dinamela koša e thoma frugu ka 8 ka 3 ge re fetša go ria tše re di riang tša go tsentšha badimo ba ngwana koša e ya tšhaya 4 o'clock koša e tla be se gona ge o tetseba gore o rata koša o molatedi wa rena re šale morago o fihle frugu košeng o tle o swere setulo sa gago o tlo o kwe ditaba o tlo o kwe maele and then go fihla mo košeng o tlo ba bona ka moka le bo malome ka kapa o tlo ba bona mo o tla no fihla wa ba dumediša wa ba o ba tsebile o ba tsebetse ruri re na le dikgoro tše di tlong go tla tše di nyakang thušo go dikgoro tše di tlong go tla tše di nyakang thušo ke kgopela gore dikgoro ge ba bona gore a ba phumelele ba re botše sa le nako ka lebaka la gore dilo tša go swana le diphekolo tša meropa re a di phasetša ra kgopela medimo wa borena re gahlane fao mohlala o twane re o thoma ka 8 matlelerikeng re ya go thoma ka 8 ya frugu ge o le motswadi o ne le bothata ka gare ga lapa o nyaka thušo ya ga moremi re ya gore o founele malefo ga bjalo mmotse gore malefo kgoro ya ka e hloka phekolo ya meropa ke dumanga ka moremi ya ka re thuša go 072 133 6761 072 133 6761 o bolela le malefo ke yena a berekang ka dilo tša meropa wa mmotša gore malefo ke kgopela go tla malefo ke mmoditše gore go sasa ka laboraro a tswalle dikgoro go sasa re a phasa ko fa tate maina dikgoro tše ka moka ditlong go tla a di phasetše re tsebe gore gahlana le bomang ge e le gore ba bang ba tla be ba le gona ba phasitše batho ba modimo ba paletše ko go founa moya o gona o tla bolela le rena wa re botša gore re le thuše jwang mohlala o twane re etla re a tsena mohlala o twane ba ba nyakang thušo lene balwetši le ba beile ka mo malapeng tšhang balwetši bao le ba tiše go rena ba bangwe ba lena ba tlo thušega ngaka ga a tlile mo baporofeta ba gona mo ba tlo thuša bana bao le nna ke tlo ba thuša ba tlo sepela ba thušegile ka kapa a ke go leboge ke lebogele batheeletši ba motse difounu ke 071 398 1508 071 398 1508 wa di founela difounu tšewe o tlo thušega magagešo wa buka ge o nyaka go bolela le batho ba kua reception ya kua gae founela 060 959 0303 060 959 0303 wa di founela difounu tšeo gone jwale wa motsoša gore monna tsoga ke nyaka go buka ke tlo tla mo go sasa ke kgopela gore batho ba batlang gae malome ka kapa ba hlokomele gone batho ba bang batla gae ge ba fihla mola khone mola dikguruntung ba fologa gone bašimane ba bang ba lelekiša batho ba e leng gore ba fologa mola ba namela mola furugo go ra gore ke ra gore ka go rialo batho ba e leng gore ke balaodi goba ke balaodi ba tlhokomelo
ba kgoro ya molao nke ba fele ba re furugo ba bethe drae ba hlokomele mola khoneng ya dikgoruntung batho ba bantši ba lla mola gore bashimane ba ba kitimiša ba ba setšha batho bana ba tšhaba bana bomme re tšhaba bana ba rena a re sa tseba gore re tšhabele kae ba kitimišitše mme o mongwe wa moimana ka lebaka la gore batho ba dikoloi be ba le gona ba kgone mothuši so ke kgopela gore ba batlo o tlang gae e tlang gae go sele ke ya go bolela le management wa kua gae llelang gore at least le fihleng gae ka bo ma 7 because batho ba fologa mola ka 4 ba tšhaba gore ba kitimetse go swara line ka gae go tetse ba re dula gole e tla ga moremi swere kobo o la le o robetse ga moremi furugu go nyaka go swara line ka re dikobo tše re ben re ne le tšona a di kgone go lekalekana batho ka moka batle le dikobo malome ka kapa a ke go leboge modimo wa go fe maatla le tšhireletšo lenane go le legole magagešo re ya go le thuša re ya le tshepiša go tlo leo re ya le nyaka mathata a ga bosesi re a nyaka rena mmereko wa rena ko go bereka ka mathata ka dikgokaganyong tša leago re lebogile kudu magagešo re le kwele le kgalemo wa lena ka boikokobetšo re a kgopela ke lebogile kudu ke a leboga ke a leboga moroka ke a leboga balli ba rena ba bogedi ka mo matlakaleng a rena dikgokaganyo tša leyago go 96.3 FM re a leboga magagešo a re kopane go salane go lapetšeng tše kgolo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwi agegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane